Jang mini pai trok arni lakha hini di sama lumba jonglang so pathua klam along KSA hin pen patir pi ponsi ingdeng phokep raisi ningkane sek amai pi paman pon. Kedam tang jang mini pai pho arni pen trok arni an ninia pharman ka paman pon bang so mai pi along KSA mai phu miljeng kroa hin pen si mai chari pon lo. Bang so hut KSA rodo an chetodun si mayardi pidun. Mayalong ki bangja sengkana hut KSA hin pen koson pen si ke claim kedam nangjima bang so puthak chingki chethan pon renti. Bangso ningkane sega mai pialong karbiang long pen best karbiang long chelang pet kado ka ve long pharo isi runner cap KSA unite atum nang chetong dun pusi pherang kya thengno ningje pon KSA lo ko ini lada nini ke chogon ke cengkir ni lada five ni lo mati atu ni mana 5 6 and 7 lagi di sama number 2 number jong lang solo ni pati ko tu bi bagi reception lo karbiang lo lapen west karbiang lo lapen 108 France na chetong dun lo karbiang lo and west karbiang lo lapen Aroghat Regional Committee, Hamren Regional Committee and Bogajan Regional Committee President Alang Litung Andar Chetong Prastum Lapen ini ngamai cara piripi mate dak Regional Committee la bangke di Regional Committee akhir pesi pati pipolo Laso mai long kami bang risip tang etpen pini bang laso prom pini bang badun tuan ni bangke pini bangke Organizational Flag Host lapen Kalitang leaders from KSA leaders starting from Sar Pratap Chandra Tobi Gandhiram Timung lapen kapre leaders Bangso mayalong jasemet karbiang long akar ia hemprek ke hangalong abangke cherap chetodun pen ke palong begja phana bangke kai kita chisik ding si nilitum KSA pen abangke dolo puta ningje pontu Resolution in Dengkola bang education isu putak Karbiang Autonomous Council Fund nilitum ke bang jilang ni prescribed to conform jim lapen article 244A putak mate autonomous state immediately lapen implement ni fund nilitum prescribed to conform lapen drugs lapen drugs kecu Karbiang long lapen dipu especially dipu Bogajan lapen Karbiang long lapen non tan pingat nilitum pegong lasi district administration lapen police department tu nilitum jelang pen Panso se ke dalam tahun ini some awareness lapen kapre action any function nilitum jithi kolege lapen ingsi bang nilitum ingkom chini bol angtum bala pulo nilitum constitution ta amendment polong lo pining ke dalam tahun golden duty di lai long separai pon teng pini nilitum constitution bang amendment polong Harsing Rong Hang report KTV News